uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukubingelela abapostoli sibande nomama lebandla lonke kaNkulunkulu. Igama nguNtoni wakangidi. Ngiphuma eMpumalanga eForest. Ngithanda ukuphakamisa udumo kaNkulunkulu ngakho konke angenzele bona okuningi kakhulu. Bathandekayo kuningi kakhulu angenzele bona. Ngithe manje ngifike la ekhaya ngoMeyi ngilethwa uSisi engamazi naye. Wangitshela ukuthi kunegroup okuthi ngazi noma uphinde noma wenze njani okufanele anginikeze ukuthi kufanele ngene kuyona. Bathi akukhulunywa uyalalela intshumayelo kuphela. Ngithi ngiyabonga ngoba ngisindiswe last year emva kokusebenza usathane iminyaka +-13 years. So ngase ngiyajabula uma ngitshela ukuthi kune-group le yazongifaka kuyona. Ngabona ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini ngami. Ngithe makungena la ukwamsekane wafaka bekubanga isikhathi eside wafaka ukuthi kunenkonzo kaJuly ngaba sengikhulekweni ngaba interested ukuthi ngibe khona la. Ngaba semkhulekweni nami kwangena inkosi la ungena ngakaze ngingene inkosi umude ngalendlela lena ngoba enkonzweni ngayo ngena kuyona nganginethemba lokuthi iyona inkonzo kufanele ngene kuyona ngoba angizange ngashunyayezwa umuntu kodwa izwi lakhuluma kumina engibuza uJesu ukuthi yona impilo engakhethela yona yini. So ngendlela okwenzeka ngayo ngoba ngangingazi ukuthi kuyenzeka uNkulunkulu noma uJesu akhulume nomuntu ophilayo engakwazi konke lokho. Futhi enye into mina bengibazonda abazalwane bengingabathandi sisi nje inhloko ngoba bengingazi ukuthi kukhona abazalwane abaphila imodesty like ngoba ngokuhlonipheka ngalendlela le bengazi ukuthi abazalwane abantu abasitshela kakhulu. Ubufakazi bami buningi kakhulu ngizozama ukunqamulela ngiyazi ukuthi angeke kwenze sense inkulumo yami ngoba ngiqapha nale ngizozama ukunqamulela nje ubufakazi bami buningi kakhulu enginabo kodwa ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu ngokungilanda la ngilande khona. Ngizobala nje indawo angilande zona kodwa okukhulu kakhulu ngicela ukubonga uSisi lo wanginikeza ukuthi ngikwazi ukuba khona la entabeni kaJehova yabonelela. Ngiphinde ngibonge futhi uNkulunkulu ukuthi ukwazi ukusebenzisa ubustili ukuthi ngikwazi ukufika la ngoba ngithi mase ngicalculate amasenti angani ukuthi ufike la ngoba imali kakhulu kodwa kwakusemkhulekweni wami ngoba bakwazi ukuthi ngicede ilifo la ngitoha khona ukuthi ngizoye enkonzweni ngesikhathi lesi kodwa mase ngicalculate amasenti angasahlangani ngase ngiyahluleka ukuthi ngize la kodwa uNkulunkulu ngoba wayesekwazi ukungaphakathi enhlizweni yami azi futhi enohlelo ngami wase enza isu ukuthi ngikwazi ukufika. Ngiyabonga kakhulu lokho. uNkulunkulu ngilande endaweni eningi kakhulu ngabe ngikhona. Uma ngithi bengisebenzele uSathane 13 years indirect ngekho aware ukuthi ngiyisebenzela abathandekayo. Bengilotshole intombazana waze lesbian for that time engisibalayo ngikwazi ngokubona kwami ngoba sengisindisiwe ngibonile ukuthi bengi-initiate abantu besifazane ukuthi bangene kule mpilo bengiphila ngoba bekwazi ukuthi angikhaze kakhulu kodwa nje bengibona ukuthi ngoba manje sengisindisiwe sekclear ukuthi bekwazi uku-initiate abantu besifazane bangene la kule mpilo engiphilayo ngalotsholwa intombazane ngiphilile nje izinto eziningi kwazi ukuthi ekunye ngizokucela kubazalwane bengicela ukuthi izingane uma zisebenzisa amafoni njengoba sekusetshenziswa amafoni ngalendlela zithi zenza ama-homework zenza umsebenzi wesikole izingane nizigade ngoba uya-initiate umntwana through ifoni kwesinye isikhathi ungambona wena edlala igame kodwa uya-initiate ngako kona lokho
uNkulunkulu ungisizile-ke wakwazi ukungivimbela kwezinye izinto ngoba ngiyabona ukuthi kusho ukuthi nemisehlelweni lakhe ukuthi uyangidinga ngesinye isikhathi nesibeni. Kodwa the time ngimbona ukuthi uyangidinga bengitshela ukuthi mhlawumbe kufanele ngiyokhonza kwaShembe ngoba ngibona kuyibo abantu abagqoke i-modesty ngoba the way belizwe belokhuluma nami bengingacabangi ukuthi kubazalwane khona abantu abaphila i-modesty. Jesu Kristu